danas ovdje u hotelu Panorama u Prelogu, treći po redu sajam vjenčanja. Vidimo iz godine u godinu da to raste. Evo, ja sam jako zadovoljna što je ove godine stvarno veliki broj izlagača. Znači, nakupilo nas se čak preko 40, to je 42 i kao što vidite ima jako puno posjetitelja. Mladenci mogu ovdje izabrati praktički do najsitnijih detalja vezanih uz svadbu, znači od same dvorane, od haljina, od kolača, fotografa, vina, prstenja. Praktički nema onoga što mi danas tu ne nudimo za mladence, koji danas praktički na jednom mjestu mogu zadovoljiti sve svoje potrebe za taj najbitniji dan u životu. Eto, znači vidimo i puno izlagača, vidimo puno posjetitelja. Što kažu izlagači? Izlagači su jako zadovoljni, imamo veliki broj onih koji praktički dolaze već treću godinu za redom i oni sami vele da je svake godine sve bolje i bolje, upravo zbog velikog broja posjetitelja. Znači njima je najbitnije da ima jako puno ljudi koji su zainteresirani za ponudu njihovih usluga i u stvari ako ti ljudi koji tu izlažu dogovore nekakve poslove, u stvari to je cilj toga sajma. Evo, hotel Panorama i znači što nudi budućim mladencima? Pa hotel Panorama budućim mladencima nudi konkretnu dvoranu za organizaciju svadbenih svečanosti, znači to je velika dvorana u kojoj stane 150 i više ljudi, ili mala dvorana, to je naš restoran za nešto intimnije vjenčanja, znači u kojoj stane nekakvih 80 ljudi. Znači kompletno sa organiziranjem hrane i svega ostaloga, naravno u suradnju svih ostalih izlagača koji su danas tu. Osim vjenčanja također u hotelu Panorama može se pripremiti neka druga svečanost. Naravno. Mi pripremamo sve vrste svečanosti, znači od rođendana, od godišnjica svadbe, od krstitke, pričesti, poslovnih domjenaka, team buildinga. Praktički ne postoji ništa za što mi nismo spremni i što u stvari ne bismo mogli organizirati. Naravno moram dodati da je naša prednost u tome što imamo i hotel, pa eto ljudi dok tu organiziraju neku od svoje svečanosti uvijek mogu tu prenoćiti. Evo dodala bi da mladenci uvijek dobivaju na poklon korištenje apartmana, to je sobe ovisno o tome što nam je raspoloživo i velim opet ako im gosti dolaze od nekog znači iz nekakvih daljih krajeva mogu tu bez problema prenoćiti. Znači na jednom mjestu je i party, nazovimo to tako, i naravno poslije noćenje. Vratimo se možda na kraju još malo na vjenčanja, imate iskustva u organizaciji hotel Panorama. Što danas mladi traže? Da li su komplicirani ili nisu? Pa ne bih rekla da su prekomplicirani, znači jednom kad kreneš u te vode u stvari više ništa nije komplicirano. Ono što oni traže, a to je određena sigurnost, znači oni moraju biti sigurni da ono što su dogovorili da se to ispoštuje, traže ozbiljnost u tom poslu, traže da im se pokloni pažnja, znači dogovori moraju biti kvalitetni, kadar koji odrađuje taj posao isto tako mora biti kvalitetan i u stvari tu je, ja bih rekla, poanta u nekakvom uspjehu. Znači jedna dosljednost, kvaliteta i određena sigurnost, da znači to što su se dogovorili da će to u stvari dobiti. Hvala vam lijepa, puno uspjeha u radu. Hvala vama.